aqua bashonko eba too much GHS so and I am my Owusa enemy day na separate trending issues and I'm a day ebe somo every day so jebre nete emunsem Ghana ha yebana anyom to phone no emwa dodo na e fan base at say one more do e mo me ban trend ta wo pages abon some followers no say omo share omo cry na bi so to say omo thumbs up na the fans ma celebrity bia no omo ye bi mo but e bi dia so kire odosoro kwa ma to say be bia ne celebrity na mo bia no wo be hu sa nipa no bi ewo ho na mame ba ko a wa dance odo no edibi achire eye celebrity bi eye mame Ayisha modi a oka stone boy ana bim national untimi eyi ono nc enchen na sente mo hwe eye event as celebrities for your organize wo hwe mu asa every pe ubo hu no we pie mu ho na nsenya na reverend obofo ono ne yeresi ara eye obofo a wo mo eto wo mo triplets no edin party ni mu ni birthday ni crampo no na mame Ayisha modi a ebiem Instagram social media platform dia e friend no she last stone boy no na to say owo hobby ebiem crampo no eye diamond appear ni fia wo see ya what ya no party ya to ye no to no na eye Ayisha modi ono owo hobby na no na gana for share some person mu na say then mami den oye ofiri na djuma ni say den tina de bia celebrity boshia not to owo hobby the empa and oye edma celebrities no na him say Ghana has say today sensema ya into eye bloggers ya na to say ana say ya presenters ya ni bekotre ensem no e dey aba na to say ya settle Ghana for madrin or how bia to say aba mutima modwin wa mu hu ahono pumasi bre no na ekata ya twe abre mu na to say matia say eno te enenam so ema eye delay presenter ba kwa wagini din e wo Ghana ha otunsa e de frɛ Ayisha modi say o mechire na say ate say nunti de bia da celebrities boshia no odu echire ka stone boy nya asem bia no so afafo na to say wo kama mansan atibim na delay interview Ayisha modi asem ba ko de to abonti amaka na for enwedrum say asa en say Mami Ayisha modi e de betu just say at the age of 18 and no worry Ghanaian high life musician at say bano 2005 by the nimu there you kind of high life music I want me in Saint Chemetre Ofori Amponsah na otole get say Linda ni nyuma kese a watoto no se na ne yere ene Ayisha modi na omu ware Ofori Amponsah no ware Ayisha modi at the age of 18 years amates woni no wo baba ko akla no 16 years na no na Ghana for say sir 81 number dia the Ghana for yen shada ntina se baby ofi ba ya the above celebrities mu ene onam ha ochira onam ha ene oni we mu na ye party ochira ye say no say na hyase ene no woni Ofori Amponsah aware awoba pen na otumu se mame no oye very intelligent and very secretive say those one Ofori Amponsah aware crap no ba pontina nya no ene wo de edit trends na wo chira ase de ntia stone boy odona na say stone boy oye ne fan the biggest fan no chira say stone boy de oye nipa say wo don ankasa odo say one ne former husband Ofori Amponsah omo jai no nche say omo nye friends and I say omo ya town for da bi other so ne friends say we bi eni otimi support no na so say see a day there say ye ka nyumtuni a oda na koma so nyumtuni a ye ka say enkwa eni owuo wo be di enechi obegire mu ade ama no stone boy na odo stone boy ya te say odo no kra say no ankasa ne nkwa okra na Ghana for bi say na we dey odo be odo we die efrihi na ekosihi oyi odo penny na bisafo na bi kika say so odo kan yo say nkwan krapa say yankwa na so owo krapa obegina stone boy echi no enkofo kika cheche akosi blogger bi asema ono so de betu dwa a o kire say ebeya stone boy yire ne wife a wotere nche Dr. Louisa no wo hwe ne hu ye pa na de we odo mu odian nkwa na owo ni abem ndie wo hwe ne ye pa na desegana ha ye ka fa na fan de ti ase ane say oh ye follower was to say Instagram and I say the social media handles but say
who fetch no do more than that is baby obefe bia to meet your plane ticket every Ghana head the chico abroach man baby obeko bia fa hoka ese bia mu sakope wa hotel dem se wo support fan no de hu na ye riba no so say favor anyakopo e di adom no baby obeko bia wo mom ye star celebrities for e no awa too because no so ne stardom no no so ne shine no ntie odo kan keke e no de do stone boy na nye se bibi wo mu na no krapo no si e ka se ye be ye hwemu bia fa wo krapo na ebusafo nia wo ni mom stone boy yere onim no ne ma onim mom ntie we de enye big deal bia no ne ntie ase awo have about stardom no no say obi your fan na so we obi fan na say won che no do kan bibi biye mu no won che say ampa open asem obegira ho e de amanu na no enete say eye asem Ayisha modi ai biye so no ni din esaye she last tomboy wo de etu dwa na ebusafo hun say sa ensem na blogger no e de betu dwa no na no kra bia enim sa nye no kra bia say hu be nya say Louisa obere no hu ye fi no because what you say mama no are ready and from the past history so they are to dwa no oyi na kuma mu support celebrities oyi na kuma mu support stars obo sami ni din ebiem so obo afro din obo the same musicians be bra we free mu a support mo ebi okra po nya free film na so we free mu a support until say ade say stone boy and support and I do akọ run mu a na ye makwan na we show support and found my stone boy no was for any day trending issues no me dey ebesi ase what day efa revelation ya Ayisha modi na chase ni nipa ban a odi abeto dey the whole join found no so betimi e dey abeto comment section no follow yen our Instagram page at @gh_. Me dey na ama osa na me atuma e be say dey share makram. Too much GH. We did go say Japan. A break PM Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam I say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey the Isaac Ojuampo. We between family the great Ampo. Bring. One man come on here Too Much GH. Too much GH. Too much. Na me so me I'm more fire.